omantifi from nsuyire ba ye no ne ade ni nyina no ekwan na se ri nyina omu siesie na afi nanka minister enso so rotos no ne ade no wa suspend niam ekoso no ana a graphic front page anu say osofo Owusu Bempah so na me yankopon chade yama no bill na openi oye chirechirefo ewo Legon Ghana School University of Ghana School of Law Dr. Abdallah Ali Natia and o say sa tax exemption bill ne da adab de fie ho no ma cha mfie bebre ni yintu ho anamo o say ebraso se betu ho anamo na aban sika o pede ayempuntu no ne da bia ye pesika ayempuntu nyuma age se de yekobo besia e wo bra o man mu so no your friends ye gege to wo man mu ne nipa bi wo ho no ma ye bra no ne ade na yi won ma free your friend sen eto ayetua no nipa bi wo ho no ma tax exemption bill ne de atom so ene de obekra free o man mu o foforo so aba ha se ni ntuato no waso ne ma bebre no de aba begua yenso se ye pempuntu ne pempuntu na se ntuato de ana Dr. Abdallah Ali Natia HRC sa tax exemption bill adabaje fi ho no ma cha no yenhwe na yema emeyemra na yenyi ne ma bi fro Fisheries Ministry so say landing beaches bi ho no ma won so sa suspension of premise fuel no ene wo de ato on so esem kro ne ene British commander Dago Abanze ene Mori unum se osoafo ohwe fisheries so e di kan de betu dwa se ne bi wo ho no ma e koso wo sa areas ni nti se anyanwanwa se wo de nsato so ana chese nti ampa wo de ama what the statement about say Fisheries Ministry as premise fuel for communities e wo mfimfi mantam. Wow, ayasamo afe Ghana so first bauxite refinery ya sense ho nkrata nyina mampedifo ne Ghanaian Times ene da han no hwa mpedifo no so nyina abo coach agena na adope mpedifo 1 2 3 4 5 me ho owura abugina po no ne ade nyina wa ha omu nyina se ene omu sensan document no a se e wukọ Ghanaian Times center spread page 6 na de ni nyina story ne infoni ni nyina wo no hwa we kuta ne pen no mo esensa ne kakra ECOWAS state heads of state hold extraordinary summit in Accra ene ebe dudubutu ana why can so say school into aso school maku duba ku bi ho a odon mani eduon machi enam eno anana mo ka ho asemi wasi hu enso hwe a wo twere no papers apie no school bi ho no ma wabo won mo so bo na membo school no din na yenyina yense no school a bia na ye ke na obatem bia kwakotena ne yem akwa hwehye nti schools a why ke so on mani edu on machi esanse and more practices bi osusu ekoso ho no eye edweso SHS alo afandien ba SHS tepa SHS ye din no wo ba na afia danyigba nya danyigba botre me do be ko ho me dem ko aplen kwa na me kodi anlo afia danyigba SHS tepa SHS yeji SHS King David College Somenya Ideal College Sunyane Christ the King SHS Obuasi Modern SHS Bon Modern SHS Kintampo Oyoko Methodist SHS any Klo Agogo SHS na ye head of WIC Test Administration Division head Ura George Ohene Manti ene din sem tudwa so won mani edi won sa suku ahodo yi ati afe yamfa de Dwaso daily guide Owusu Bempah break free na no ne dey sorry sir and National Security Coordinator speaks on threats. Right. Government settles on Roxa for $6 billion in a bauxite. Right. That's a hunkratano. And Bakubo Duffuor to face Mahama in 2024 elections. That's just be able to fix your mouth, find jobs, Presby Moderator, and Okachema Bruno. This is Unkasa. Right. Mate Bafo Red Wamo, Asam Genka, I was for Bafo Red Wamo, then a personal.